To, evo ga. Oooo, snimaš, a? Oooo, debeli, gotov si, oooo. Igrsko mu se okačio, brate. Ne može, debeli, nema snage, gledaj, ne može. Pa što je? Ne može, predaj debeli, predaj, gotov si. Pa ja nisam u poziciji. Zategni ga, Djole, jebote, ajde, brate, u poziciji si. Ajde, jebote, zategni ga da se gleda. Djole, kukovima ga izbaci, tako je, Djole. Prevrni ga. Samo na beka. Skloni ovu šipku da se ne povede. Tako je, Djološ. To, evo. Sad ga puni u glavu. Znači, to radi Djole, brate, a? Djole MMA, brate, Djole MMA, brate. Sad ga stegni za vrat, gotovi. Sad mora se preda, nema šta. Da li će oboriti teškaša, brate? Sad kad legne na tebe, ćao se sve. Kad legne 100 kilo na tebe, brate, gotovo. Ajde, debeli, brate. Pa šta? Pa zavrni u šiju, brate. Pa to sam. A mora da udari šakom u pod, nisi mu zavrnuo. Pa to nema pojma. Odavde ga snimi, brate, na ovaj pod. To je to, ajde. Ja ću kosuti. Pazi, dobro, povreći se. Ajde, dobro. I sad to